Karame. Uragira gute? Mwana hano kubwirema. Yego ndaje. Cyane kubwira. Hano hasa nabi. Ntabwo mwana wanjye. Umeze neza? Meze neza. Neza mama. Uraberewe. Dankoze. Umva mama mwiza. Ngacisha hano. Hanagura kuri no meza ucisha n'agakubuzo hano ashitse batinjira bagasangamo n'hasa gutya. Ntagende bizane mama. Yego. Umaze kubwira amakuru. Ma, uza amakuru yabaye. Ayi wowe wagawaje naryamye. Niki cyarabaye? Nakubwiye amakuru. Niki cyarabaye? Narazetse. Ayi mana. Zagenze gute gambwira? Zagenze gute? Ayi naratangaye. Kumbe ni Amerika bazavuga. Zagenze gute? Melissa yaraje azana n'umugabo wiwe mahakama amubwira ko imbere ya papa. Nagize isoni. Ise yavuze gute? Ayiwe yarahumiwe abambwira ngo ngende. Kandi nari ngishaka kubona ibintu. Ariko yamambwira ngo narabuze ngo uyu haba noneho twari guseka. Reka bazamukosora. Azomenye ikizungu nuko umwigisha umujyi. Nagize isoni ndavuga baragenda bamuvuga. Yagiye ejo kwa kesi wakarantwaye ngo yantwaye kuri banki. Yampaye $400. Nizo narahenzanye none tuzikoresha iki so tabizi. Ayo ma twama tugenda kurana ko ibisiko byashaje. Kandi hari umushiti wanje ufite anniversaire none ngomba kugura ihuzu nshasha. Ihuzu nshasha? Ese bizotwara nkangara? $100. Hamwe no gusuka? Ariko gusuka nzavugana n'umushiti wanje azangabanyiriza. Ntakibazo tukaruhubwira isoko y'amafaranga. Aho sinamubwira kurana yavyemeye. Urabizi ko abimenye ko tuyafite. Iyo yaturekera. Ntago nzamubwira. Songa mama genda uzana ucisha hangaha. Kwine se noneho zindutse wanagura imeza hano masaha kwa zindutse yari cafuye nisho Sophia ese kesi woka ngo yaguhaye ifaranga urampisha urangu winana urampisha Nagira ngo se sinzi nukuri kose nari ntambutse kuriya shike hariya nyine numva mwamuvugana n'umukobwa numva ariko mwamuvugana ikintu c'amafaranga. Oya nda amafaranga konda ugeze ku ifaranga ngo nayumvishije kabisa nayumvishije none ayo mafaranga ari he? Tayo kera twayapangiye byashije ariko bitangaza muyapangira wowe nande uganje keneye kwisukisha keneye kugura ihuzu ariko none bitangaza ngo arisukisha azave miki uko ibi bibaye gute? Birashaje da. Birashaje? None ushaka iki? Shaka ibindi bishaje. None bitangaza. Nta bindi gumana ibyo ngibyo. Ahubwo muzana izo faranga gana none turebe ukuntu tuzipangira. Faranga bazimpaye. Aho. Ariko si nyinshi pe. Kwine azasukishamo $100. Ariko none bitangaza. $100. Kandi twaje twafashe ideni. $100. Tugomba kohereza rero 200 tukava mu ideni ry'abana. Ese Sophia uko wabaye gute? Ideni. Wabaye gute nshaka kuvuga tutumvikana neza. Ubundi wabona ko iminsi mikuru yabaye. Ejo bundi nte tugiye kuja kubuna nemereye mwana nemereye mwarimu mwemerera $100 nemerera pasteri ese namwemereye $50 nemerera she nande wundi ari na wa mugabo uyu wari uba hepfo yiwacu na watangiye gukora. Subaye gute Sophia? Zizavahe? Izo faranga bamuhaye niziki? Nizo kohereza kubunani. $100 ko kuraje gusukisha uyu mwana ngo azave miki. Nagumu kungu. Kubereka guma gutya. Ese nukubera kuri mu gushaka kuki? Uyu mwana waje agomba gusa neza. Uri mu guhangana naje? Oya si uguhangana. Ariko rero umwana akeneye $200. Ijana ry'ikandi kiriwe cyane. 200 no kuri kose. Iyo anniversaire ni nyabaki. Inshuti ufite umunsi mukuru w'amavuko. Ako none nibyo waje none umwana ari uzogenda usa n'abandi bana bose basa neza.
narinzi ngo nubuke ngo azataha ni iminsi mikuru y'amavuko si ibindi mu gukora nkabona inani izo faranga zose ntasoni idolari 100 umuntu ungana gutya wowe wiziharurira muri Afrika idolari 100 hano no Sophie tureke guharira ku ifaranga izo faranga baziguhaye gariza umuryango zana izo faranga twohereza abantu barya ubunane se wabaye gute ntago baziduhaye ari iz'umuryango baziduhaye ari izacu muno twenyine zacu n'abana bacu ese ubaye gute oya uzotangira kuvuga ngo wohereza abantu ari uko watangiye akazi Sophie twumvikana nawe twumvikana nawe ifaranga udafite abantu udafite akazi gute pasiteri ntazarya isogo ku bunane ntazarya ibishimbo ku bunane ndahangaha ico ngico ndakubwiye pasiteri utakazuvugisha tuririya none uceceke wowe kandi wowe sinkaza mvuga ngo numara ndebe tasone kureke mama oya mwana waje agomba gusa neza oya umva pasiteri tandutira umwana mwarimu tandutira ifaranga ubaye gute ese ukuragira ngo kuba turi ahangaha nta masengesho pasiteri yadusengeye kubera ko atisengeye ngo azi ariko Sophie akanakunda pasiteri azarya ibishimbo n'isogo ku bunane uku niko ubonye azafite umuhungu wiwe uwo sinjewe Sophie ndakubwiye zimwohereza nukuri ko turakoroganira izo faranga njye sinakwangiye kohereza ifaranga zohereza zana izo faranga bagwaye bakagusiga ese Sophie uku nguku tugiye gupfa ifaranga z'umuryango n'iz'umuryango nyine ntabwo ari iz'abapasiteri na ba mwarimu okay nta kibazo noneho izo faranga sinzi kwatse zose noneho uge mpa 200 nanone ntawe twari izindi 200 twafashe ideni ry'idolari 100 ese ubaye gute ese gazi tuzamwishura ese tugiye gupfa uzabohereza batangiye ese pasiteri wansabye arambwira ngo mubwire ko utarabona akazi uko ni gute mubwire gute Sophie uzugira umutima ndakubwiye ngo uzugira umutima muzana izo faranga muzishira ahangaha tuziyaruka ese ni gute kurarura ifaranga uri umugabo wowe abandi batubona tekereza utekereza iki tekereza ikibereye umuryango imbe maziki ukuranishe ndapfuye noneho usigaye utekereza n'umwana wawe ndahangaha mu rugo nuko tubizi yuko gusaba ifaranga ni muri Afrika ese ubaye gute Sophie soka hanze usorome ifaranga ku biti numara wohereza ayo mafaranga Sophie nkeneye ayo mafaranga uyashiranga nije mugabo ga tuzamuntwara uko ushaka ifaranga se wampaye ifaranga kese wakayaduhaye nizo gukemuza utubazo twacu hano ese Sophie amafaranga yo kohereza muri aho ugiye kuzaba bajera urugo ndi hano ndi umugabo nuko udashoboye ariko kuraseka uzaseka ibyo nyoka havugaho ntasoni uraseka ngo sinshobotse wotekereza kwa pasiteri umwana akeneye kwisukisha akeneye kandi dukeneye kwishura ideni Sophie noneho dukeneye kwishura ideni simpamparira nawe ayo mafaranga ndayakeneye nanone ga ndebe ukuntu ngira ndi umugabo ntubika ifaranga zose gutyo ngo nkwemerere niki Sophie uvuze ko ntabitekere ese uzababwira gutya imbere y'umwana niko uri mu gusobanura Sophie ngo tubanze twishura ideni ese ideni rya mwana ese cyangwa hari ibindi ese iryo deni kuragira ngo kuko turaja gupfa Sophie ugiye gupfira mu ideni uzasiga nunapfa nzaryishura se wabaye gute ese Sophie barekende bareke pasiteri gute Sophie haguruka ahubwo gira vuba uzanire izo faranga nta faranga ugira gute ese ni gute wowe uhavuga ndasaba ifaranga ukamvugiramo kuko uragaragaza iki nta kibazo papa we ahubwo tugire aho mama mubwire ko nkeneye andi mafaranga namara weza yagura ndihumva kare kose ndihumvise ndi kubona agira gutya akazi agenda uko utariko ariko nyine reka tubikore uko nguko wowe ntaco uzavugana na nyoko kuko ari barimo kumvaga nanone nohereza abandi barya ubunane se wabaye gute ariko papa namvuka uzohereza nyinshi oya ni dolari nk'ijana sinzarenza 100 ariko wivuga naje twatuni twanje nkeneye oya ntaco wowe uzapfe kugenda ahubwo wegere nyoko gani wari mukumva
ndawegere nyoko ni ari mukumva umwana Sophia ko ndabona Sophia no kuri kose iki gihugu c'abazungu sinzi eze Sophie ariko none akasakumira Sophie wambaye isogesi zandi isogesi nazo mu kibazo isogesi nazo zibaye ikibazo ni ukugenda undeba wese ugenda ushaka impamvu Sophie ugeza kuzo utora isogesi ukanyambara isogesi kubujije kwambara ipantaro ugeze ku isogesi zanje kubaye gute tubaye nabi aho hano hasi hari hakonje niyo mpamvu nambaye isogesi kandi nije uzimesa zikumesera zibike zo zambara zisa neza kuba nambaye isogesi simpamvu uzaje kugura bote uzabambara iyo bote nanone tubavuze ko bagwaye ifaranga izo faranga uha ukomeraho nk'inani tasoni ifaranga nizo zihazi zinyeganyeza mu mutwe babuze amahoro ko ndabona wewe sinzi ese kwanza kwine kwavuze ngo agiye kuja ku ishuri kuriya ni gute wamwambitse yambaye gute iriya pantaro kuriya nukunyabaka Sophie nukuri kose je ndavuze ukeneye ngo jane ibitenge ku ishuri ese ntiyo jane n'ijipo kubereka jane ijipo muri imbeho kuriya nukunyabaki Sophie ibyo ndi mukukubuza kandi ndi mukubona ko nani kwina ari mugukura imico mibi kuri wowe ndi mukubona ko ari mugukura imico mibi kuri wowe kuriya nukunyabaki umwana utangiye kwambara kuriya ariyo tugishika kandi ndi mukubona ko ari uri mukubimwigisha ibintu kabiri kandi si sawa kabisa kwine aze yambara amajipo yakuye munka amajipo yakuye iriya ni mare yakuye hari igihe bakoroniza umuntu utabimenye ninde ufite abadayimoni Sophie ninde ufite abadayimoni hariho umudayimoni uzi ubwira umuntu ngo ndi umugabo kuko ndi umugabo ngomba gutekereza nabi gusa kaciza ngomba icyo nkubwiye ndakubwiye ngo kwine ntazasubire iriya myambariraga ariko ntaco ndaganira nawe ndise natanyumva ndareba ukundi mbigenza naho wowe amatwi mabi ejo bundi narakubwiye ngo ureke kwambara inani wanga kumva tasoni none ukuranambara n'amasogesi tasoni urazikeneye akira gizi zibike uko cyangwa uzambara ari zibike naho ugeze urivumbuye nanje tagose ugenda uje kuzimesa tasoni aya zakira indi uzakira wazambaye ugenda uzimesa sino kwambara isogesi ivuye mu kuguru utarayiba tasoni ica Sophie Sophie isogesi wambaye kura zipatu zibyo Sophie nukuri kose kandi nzakwicira muri tasoni kora amushenze ko tarukeneye kugira kubera ko wazambaye wananiwe kandi Sophie nukuri kose nzambona ko nzakumugaza kubera inani tasoni uri mu kwambara isogesi wamaruka ukazimfuna Sophie tozasubire kuzitora wananiwe tazakugira nabi wambwa kuririsha tasoni amacubwa y'abanani ngene Sophie nukuri kose reka ngende ko ndabona ko nokugirira nabi nosiga nguka nani wa ngene ayigira kurigira gutyo ntagukubise inani wanani ndafashe inkoni ngo ngukubite kurigira gutyo ako wibagira ingene nakazankubwira tasoni macubwa y'abanani ngene takigira ndanga kubera ko ndi umukristo ariko ko ndabona ngiye kubikora hano we byarananiye ngiye kukijujamisha ndakwinginze
koga amasahani ndasoje nari nkeneye kunyuguza tuno kugira tugende kugira ngo tugire vuba ngaho mfasha data we bari abashiga abizi keneye yuko bashika basanga twaraje kugira ngo tuzohane n'abana muri mo baje gukina ya oya turasoje tugende tuje kubatora inzo bikenewe ahubwo se wabavugishije aho reka muhamagare kugira ngo yo kubafasha ya ariko umuziki wari uryoshye wa nkaho iyo urekeramo tukabanza tukawubyina tumuhamagare kubanza utari kwitaba byagenze gute muraho neza wa yego ni amahoro ni meza namwe natwe tuvuruse neza yego natwe ni amahoro nkeneye kumenya nimba mwaba mwarangije kwitegura tugeraho ngaho tubatore n'umugore kabisa ni muze sawa reka tugire natwe tubagereho yego urakoze bawe yego arambwiye yuko barangije ushaka werekeza nk'uko nasoje nanje nta gisigaye tubatore kandi muri apartment yabo vuba nasoje ni amahoro naramutse Sophia Naramutse Mary amakuru amahoro muramutse neza ni amahoro namwe natwe ni meza nk'abandi twari tuje kubatora gasinzi nimba mwaba mwiteguye amasaha yarasa nageze ijya appointment bari babahaye abangaba ni mujane amasaha yanje kesi wakayambwiye baraje kuntora ngo baje kumfotora nari ngizo basura undi munsi mujane nawe ntakibazo ise ari mu nzu yise nguwo ahubwo ari hano muraho neza wa ngaho nicaye Mzee none ntiwumvise nkicara aho ngaho bibireka mu bise yicare hari inyuma umubise gute niyicara aho ngaho nta kibazo yo guciraho inyuma nta kibazo oya bibi nahise umugabo mugenzi wawe reka mwicarane kuba ari umugabo mugenzi wanjye sabaye umugore wanje naramushatse sinabe yicaye inyuma nta kibazo ngaho ihangane Mzee ni nkaho byagoranye nta kibazo tubahaye karibu baba mwacu mwisange murakoze cyane mwanya uko ndabona ari mu kizungu nuko kose urabona iyi ni imitako iyo ngiyo iyo ni imitako nawe muzongera ejo bundi urebe gukora buke waba utamenera ibintu byantwaye ifaranga zitari zike uko wabimenagira buke baba usanga wameneye inkongoro ikibazo cyo gukora ikibazo ni ukubimena ufata amazi nayo inkongoro iyo ni umutako ngiyi yose waba urangiza hano uku nico gutereka hari nico gutereka hari ahubwo kambafasha ahubwo mutakimena uzabimenya mufata amazi nta kibazo uko ari amanyagwa wayaguze gute ariya uko ari amahembe ya n'inka yose yapfuye gendera aho ngaho utambwira ko watanze ifaranga nyinshi kuri ibi bintu ifaranga gusa ahubwo naswe gutanga n'umwana ibintu uko ndabona ari sawa urabona bikeya namwe muzobigeraho ejo icara utamenera ibintu tukana n'abakesu bakamuzo mubigeze birarenze cyane namwe muzabigeraho muzabigeraho kabisa ahubwo wohindura ku gahuzu kameze twumva icyuya wewe wohindura
Kanze mpindura ihuzu ndaje tuganire. Mwari muri aho neza? Na mahoro tumeze neza n'ukuri turakomeye turashima Imana. Natwe ni amahoro kabisa hano nta kibazo n'ukuri. Tumeze neza ahubwo naherutse gaho ujya mpanga kubaza amakuru yose wanyu hambwira ngo bamusubijeyo. Mwana gashirira. Ubu nyine bimeze bite? Agerehe ubu nyine baba baramusubije muri OIM. Byagenze gute? Cyangwa se niyo yobakiwe? Nakubwiye ko baje gusanga umwana afite ikibazo cyo kwiruka. Niko wambwiye ariko ntiwansiguriye neza n'icyo kibazo nagize. Jewe nagize ngo no kwirukanka kuno gusanzwe. Yasaze se. Umwana yagwaye diare arafa. Nicyo kibazo bagize. Araremba. Umwana araremba yamagenda yamasigarira ku rutoki. Yamasigarira ku mutwe birabaje kabisa. Urya akagira amatwa ngana gutya ameze gutya. Niyo yasigariyeho. No kubasengera cyane. No kubasenga. Ahubwo je wundi yaramvugishije. Amvugisha ambwira yuko ngo umugore yagwaye. Ahubwo ntiyambwira ko umugore yagwaye. Nkaza muzumva nyine yari kumwe n'umugore wiwe. Ariko yaje kumbwira ambwira hanse ifaranga z'ubunane. None umwana gafirira yagize ibibazo none urabona ukunguko twakaza tuza kuza umuntu akamagaba ibintu byose byo muzo. Gafirira yamagaba ibintu byose ni matera none ndakubwiye ngo ukunguko asigara aryama ku karago. Biragoye wa. Turi mu kugenda duterateranya udufaranga tukohereza turebe ko gafirira yongera kugura. Birumvikana. Ahubwo namwe ngani mugira nimba hari ico mufita ahubwo muzamutwerere no kuri kose gafirira ubu nyine. No kubiganira n'umugore urumva ino haragoye wa. Haragoye ino. No kuri uwo mugore nkamurira tukavugana kugira ngo turebe nimba aricyo twobaha natwe. N'iki n'umugore wawe. Ngiye kuvugana n'umugore. Ni faranga nazo. Ifaranga. Kuri nakuvuga ngo zive muri konte zigere muri Afrika. Nzaba nazohereje nyine se. Zuko ibintu bitandukanye by'iwacu. Uko urarinda kubwira umugore. So kumubwira gusa no kumushekerera. Nozohereza sindari hasi. Biba bigoye baho. Niko bimeze. Jewe Sophia suko nguko tuzatwarana nawe. Never. Sophia suko. Je wonde nabwo ndakubwira ngo uracafite imico ya ruguru. Abe nizi pantaro gicambara bene izi ngizi. Ikoti nkabenire. Baze kuvana ahantu bazagura amakoti meza bambaye. Osinje. Osinje. Namba ikoti undi yambaye. Uracafite guhindura byinshi. Osinje. Jewe namba ikoti. Shati ngingi idafite amato umuntu w'umugabo. Ejo wundi se wazumbwira ngo uri umusore. Ndi umusore. Hari umusore uzambara bene no shati. Ubone gutya nagakubise uko nguko se abo menya ko ngezeho. Ni isapu isa nivuye mu kanwa kinka. Ariko no guhindura ba uzahindure. Narakoze maye. Ari kibazo umwana aramutse yambaye gutyo se? Yambaye gute? Umugore yambaye. Warambaye. Uko sinahumiwe sinabuze iyo ndeba. Kurana nambaye nabi. Yaraberewe cyane. Ese kwinde se muno ntabana mugira ngo abari kumwe nababo. Barimo hari mu cyumba haraguru. Bayiciranye nabo ntako barimo. Uwo murebe. Sare kamurebe. Yego. Ese ubone gute? Umuntu w'umugore kurambara akabutura kazamo. Haguruka kuve mu bagabo tasoni. Uko ni gute? Wewe ntakibazo. Wana ari cyo bitwaye. Suko kuravuga. Hagura cyane umugabo. Umugore azaza mu bagabo yambaye gutya. Shaka bose ndamusonreshereza kanga DM. Nabuze iyo ndeba ko ndakubita amaso mu maguru kama mpangaraje. Nabuze iyo ndeba. Ari ni mastiri umushasha. Uko ntasone ufite zo kuvuga ngo nimpaguruka umwande mu wawe se mwande mpaguruka. Ntakibazo baba. Je mbona anameze neza. Sinzogenda ngo nje kwatereke nje kumusunishiriza kanga dadi. Cyangwa wikanze nabaye Sophia wa wundi uzujana kwa kundi uzujana. Yambaye ipantaro gahonda. Jewe rero no kurya bucoma. Mbaye ndi Sophia. Nuko ndabona ameze neza baba. Nuko umugore wareresheje amagambo aryohereye y'isukari. No ushaka kurusenya. Ameze neza. Cyangwa ukeneye natwe tugende tuba abaturage nkanka. Kakuri ubukeneye umugore wawe amera. Si umugabo nyabaki. Umugore azayambara ubusa. Kuba umugabo se. Tasone ufite wa mugabo we nambaye ubusa nyereka ahantu nambaye ubusa. Naho muhera rero muje gusenya ingo z'abandi ngo nambaye ubusa. Wamba ukuni gute?
nyereka ahantu nyambaye ubusa ese uku nihe wambaye nihe ntambaye kibazo kandi uyu mugabo umuntu yomumenaho amazi kandi yaje gusurana ameze neza tubifate nabi tufate ko bitari narakubwiye ngo abagore bari mu ibintu biri mu kugenda nabi iwawe rero niho bimeze neza wiri guhondagura umugore ese guhonda bije gute uzarebe Sophia uzarebe nimba yambara inani imeze nk'iyo none se kumukubita niho kumurera se oya se ese ninde uvuze gukubita tuzo mukubita se twakubesheye ngo ni gawewe niwo mwicaza ko mwigisha ukuza nigisha anyigisha se nambaye ubusa uzogende wikuremo ayo masinga yagiye akazingitiranya mu mutwe wawe uzogende yazingura ameze neza ntugira ikibazo ntaho mutwaye ntago umukobwa uko ntakundi baravuze ngo akaje karemewe nta tuzagira se gute n'umugore wawe azambara ibirenze aho simugize amezi angahe inde Sophia umbwiye ko yo kwambara gutya urimo kumuziza azambara ibirenze ibinyambaye nta soni nyine waragiye urasara wishira mu bicu ubu uri igikize oya reka umuntu amubwire yari yarabuze aho amubwire baje nkigushikiye ndakiza uramushigikiye ameze neza mbona ko ntakizava ameze neza mbona ko ntakizava ubwo rero ukabona ko ari we mugabo noneho umugore wandi duhuye nawe mukandi kanya arahijya yambaye ibitenge bibiri ibitambara ngo niho aba umugore ese ninde uri mukuja kuca kuri izi zina ko nta mugore nzakubita noneho barakubeshera tubanye neza azanuba ariko jewe nuko utari umugabo wanje ubaye uri umugabo wanje nagukosora ibi kakuvuye ko nange uzangosora se nzagukosora mu biki jewe urabona ntumbone gutya nambaye amakoti kunguko jewe uri igiki mubi kuki urabona ko wo kuntiza nk'iminsi naje jewe wo kuntiza isaha imwe apana iminsi wovamo no wagororotse ntakundi wigize ishano ntakundi niko bakureze nuko nguko niko bandeze ameze neza ese ahora ameze neza mu maso umugore uku ni gute uko nyine ukomeje ikiganiro wasaze nyine umugabo wanje karavuga naho kamuvuga ntunatinye nuko uri n'umushitsi basi ntacu ese ni gute ngahaguruka nkeneye kuganira n'umugabo paguruke oya ye nuvuge gute ngaho ye wa mugabo ubu utaha uzaze wicishije makeya mbabarira baravuze ngo kuri kuza kuryana kujyana kuri je nkimushigiki ko sukuru ha uzana mu rugo rwanje waje kuntegeka se no kuntegekera umugore rindira si Sophia nzamugushirira ku murongo narangiza azakunkosorera iyo aza kuba jewe uri umugabo wanje no kuriye bucoma neza nkagucoma neza yego si yo bucoma jewe Mzee Ananiya urazi wewe kandi abagabo bicara bihaya mu tunwa kurya bari ubusa nta mugabo burimo n'umunwa gusa uzambaze jewe Sophia nuko atarakwanikira anyanikire gute nakwanikira jewe Sophia ibyo bikoma bikuri mu mutwe bizakuva ntakundiga ntabwo ariko nari nkeneye kuganira nawe turi babiri ngahereka mbasige ariko ikintu kimwe cyo nawe nakubwiye uyu mugabo ibi bintu afite mu mutwe wiwe naza kubigushiramo nabonye gamo bigagaza wamusa n'umuntu warakaye cyane ngo umugore ngo yagusubije kuriya kuriya niko zavuga kuriya niko kuyo kose ako nabonye gwa murakara mubigira ukundi kuntu kuriya kuganiraga n'abagore bizana nabo ndabigusigura neza kubera ko ndamuzi jewe niko ratubanye nawe uko niyo munyamahoro uba hano kurusha abandi bose kubera ko niko nyine azavuga nta kundi sinorakaraga cyane kabisa ku mutima mzegereje umutima nimba ariko ati jewe nkwanyu umugabo gana nakubonye ko wari warakaye kuriya nyine yigeze na ruguru mu ntani mu kijeshi nzanamanda mfatwa gutya ngafatwa n'ubusa ndakuzi kuravuga hote ariko nyine nabo ndabigusigurira aha hose nahawe aha kurabona hatoyaga ariko gutya uno mucamu wose gutya ukazamuka ukarenga ya ruguru hose mu marango aha ni wanje kugeza iriya misebe ihekera hose ni wanje hano hose gutya none ko mpambona hapfuye gusa ariko muco hampa ngo mbanze mbahinge kuravuga gute nuko nyine igori mpahinge mbakubite n'inani ubu Trump yoba ngutugabiza kino gihugu nk'iminsi mikeya baranyamurenge bose bari ruguru
tibobura aho baza ngo babihana ariko none uko nkiwongabira nkahanga kazahinga utugori ahangaha no kubitekerezaho nuko amungu wanda kugabiye no gushaka tukabitekerezaho kandi wabonye umugore n'abana banje umugore we ntabakoruganye abandi mwakoruganye kuriya ahubwo ngo nira niyo mvugo yiwe ntaco umuvugisha ndamuvugisha nzogira ikibazo katera utujumba katera utugori n'ike hariya nyine hariya abone imyumbati note yari ahijya kako ndabona hari nakuzi hariya hariya hepfo mu mucamu hariya naho hose ni wanje hariya iyo nkeneye gushora nk'inka nzijana hari ahijya muri Minembwe nkazishora wazaguze udukuraho gatwa ibipfura biri mu ruzitiro hariya naho hakubita utunyago tw'uturengarenga cyane kabisa bazahera ibijumba cyane hari ibijumba by'indofanyiriza byera cyane hariya ni heza cyane yahuye na hariya turi iwanje ni heza ni heza cyane ariko ico hangabiza nukuri ndabitekerezaho nzakubwira sinokubwira gusa ngo ndaguhaye urabizi byari byakera ariko gino twaje haragoye ngo ni mu mategeko kurabivuga urabizi acyabimenya cyaco wowe uze kuganira n'uwanyu nta kibazo uze kuganira n'uwanyu yumve aramutse yemeye nukuri kose no kwamazana ejo ngo nzatanga telefone naramuka yemeye kwamazana imbuto neza kazana n'ubwumvikane n'isuka nkabyuka mpimbura aho ngaho nibyo nzabikora nzaguhamagara ntugire ikibazo twari ako mwabyutse neza hano natwe turaho tumeze neza nari mvuye ku isoko na mwana ntuza wa muhungu w'abanyabyinshi ndavuga ngo ndavuga ati arambwira ngo afite akazi ndamubwira ati ubwo ari ku nzira nanone sigaga aho ngaho mvugane n'abavandimwe banze mbaho ukuboko menye uko babyutse uwanyu se ameze neza ese ko wayayura ati wariye bitangaza ni ibitotsi se n'impishi kabisa biragaragara mumeze neza ariko Imana ishimwe cyane kabisa ubwo mumeze neza nibyo tuza umwana ameze neza n'umugore barakomeye nta kibazo pe guru nyabaki se none hakanakaya naringize ngo nagafasha ariko nacage ntiyari yambaye nabi kuragira se aka kanwa se hari uwo aka kanwa nako kaza kama kagira gutya kakama gapfa kuvuga gutya ariko na burya wari umeze neza kuragira se ngo hari ico wari umeze Sophia we ni ibindi ariko wowe nyine byari binakubereye n'ubu nyine ko ndabona umeze neza Sophia umeze guriya Sophia wamenyereye kuja mu mirima kuja gutora inkwi si Sophia si Sophia kabisa reka mbe mbaseze bukeya sintinda ndaje mukanya nibyo basa n'abampamagaye ku kazi sawa nta kibazo ngaho baba sawa nshuti yacu sawa